соат ба вақти прогара асосез аст ва шумо барномаи хабари радио Озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Салом. Нахуст мебинем ки имрӯз 12 июн кадом мавзӯъҳоро дорем. бадрафторӣ бо муҳоҷирони тоҷик дар Русия аз мадди назари Маҳмад Саиду Байдуллоев дур намонд. Вакилони мардумӣ низ дар ин бора вокуниш карданд. умуман тибқи меъёрҳои байналмилалӣ, меъёрҳои инсонӣ, албатта ин рафтори хуб нест. норасоии аробача ва набуди шароити мувофиқ. маълулон мегӯянд дар нақлиёту сохтмони биноҳо мушкили онҳоро ба инобат намегиранд. беҳад баланд аст, беҳад ба ҳамон градусҳое ки бояд ки мутобиқ бошад, мутобиқат намекунад тамоман. ва дар яке аз минтақаи Ӯзбекистон ҳазорон нафар барои гирифтани об аз чашмаи шифобахш соатҳо навбат меистанд. яке аз коргаронам ки диққи нафас дошт баъди нӯшидани ин об худро хуб ҳис кард. захми пои як коргари дигар шифо ёфт. раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон аз бадрафтории бо чанд муҳоҷири боздоштшудаи тоҷик вобаста ба куштори варҷгари рус изҳори нигаронӣ кардааст. Маҳмад Саиду Байдуллоев имрӯз дар нишасти маҷлис дар Душанбе гуфт амали ҳар ҷинояткор бояд дар доираи қонун ва бенағзи шарафу ҳуқуқи фитрии инсон баррасӣ шавад. ӯ афзуд дар робита ба ҳодиса сафорати Тоҷикистон дар Русия машғул аст ва парлумон низ дар доираи салоҳиятҳои худ ин амалро пайгирӣ мекунад. ду вакили маҷлиси намояндагон ҳам оид ба бадрафторӣ бо муҳоҷирон ба радиои Озодӣ изҳори назар карданд. албатта новобаста аз он ки вай ҷинояткор аст ё не, аввалаш ин ки ҷинояткорро ҳукми суд муайян мекунад, лекин ба фикрам поймол кардани ҳуқуқи шахси дигар ин аз рӯи як конститутсия ягон давлат намебошад. дар умум агар бигирем дар сатҳи умуман тибқи меъёрҳои байналмилалӣ, меъёрҳои инсонӣ, албатта ин рафтори хуб нест, рафтори хуб арзёбӣ намегардад. аммо дар ин ҷо пеш аз хулоса кардан мо аввал бояд баррасӣ кунем масъалаҳоро ки кадом ҳолату ба ин ҳолат оварда расонид. охири ҳафтаи гузашта 8 муҳоҷири тоҷик бо гумони қатли варҷгари руси Сергей Чуев боздошт шуданд. додгоҳ рӯзи 10 июн ҳукми то моҳи август дар боздошт мондани 6 нафари онҳоро содир кард. 2 тани дигарро аз Русия ихроҷ мекунанд. вале он чӣ корбарони тоҷикро дар шабакаҳои иҷтимоӣ сахт асабонӣ кард, шимҳои дарида ва бадани урёни шаҳрвандони Тоҷикистон ба ҳангоми боздошти онҳо буд. дар идомаи мавзӯи парлумон бунёди 3 долони зидди тарма дар роҳи Душанбе хуҷанд ки бо миллионҳо доллар кӯмаки Покистон сохта мешавад дар байни вакилони тоҷик солҳоеро барангехт. ҳанӯз аввали соли гузашта раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти ин кишвар дастур дод ки барои сохтмони долонҳо дар ин шоҳро иқдомҳоеро рӯйдаст бигиранд. чунин тасмим баъди зимистони соли 2017 ва зери тарма ҷонбохтани ҳудуди 20 сокини кишвар гирифта шуд. Шудмони Ятим дар ҷаласаи имрӯзаи Маҷлиси намояндагон иштирок дошт. این رو خدمتچی دارد پول جمع میکند برای چی وای نمیکند دیره برای چی اینا مثلا آزاد میکنیم قرار ساختمان دالان‌ها در راه دوشنبه-چاноқ با کمک پاکستان و از باج آزاد نمودن مسئله ساختمانی آن بحثی تنده را در پارلمان به میان آورد. 12 ایون در معرفی طرح گفته شد در جایهای ترمه‌فرایی راه با 5 میلیون دلار 3 دالان با درازی 374 متر ساخته می شود. برخی از وکیلان با توجه به شرکت خصوصی بودن مسئول نگاهبین راهی دوشنبه-چاноқ پیشنهاد کردند که مبلغ را بهتر است در راه‌های فرسوده صرف کنند. صدها کابینت میگذارد، ساختور را میگذارد، همه کجا را میگذارد، نه که منفعت مردم یا بر نگاه کنید بودجه چقدر اجرا می شود. تمام چیزا میوین کمون نلین میبخشید همین آزاد میکنن، آزاد میکنن، آزاد میکنن. میبرن وکیلا را در همین میبخین در یک وضعیت ناگوار میمونیم. مسئولان وزارت‌های نقلیات و مالیه که در پارلمان طرح را پیشنهاد کردند گفتند راه مذکور برای رشد اقتصاد کشور تاثیرگذار است. در راه دوشنبه-چاноқ باز 55 نقطه خطرناک حساب شده است که مقامات برای ساختن دالان‌ها مبلغ میجویند. نسبتی درازی دالان‌ها عموما در اونجا این روز 3365 متر است. باز 5665 متر دیگر یعنی 55 عدد ساختن لازم است. امروز ما در اینجا 30 عددش رو به اینا باید گرفتگی هستیم. یک موضوع بحثی دیگری وکیلان هم از ماشین‌های گران وزن پول گرفتن و سبک نکردن بار بود. در ترازو
ҷойҳо агар бор вазнин бошад маблағи иловагӣ месупоранд, лекин дар таҷрибаи мамлакатҳои ҷаҳон борҳои зиёд дар ҳама ҷо фароварда монда бад мегузаронанд. ҳанӯз аз аввали соли гузашта раиси ҷумҳури Тоҷикистон ба мақомоти кишвар дастур дода буд ки барои сохтмони долонҳои зидди тармавӣ дар ҷодаи Душанбе-Хуҷанд иқдомҳоеро рӯи даст бигиранд. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. Пойтахти Тоҷикистон ҳафтаи равон макони мулоқоти даҳҳо сарони кишварҳо хоҳад буд. Дар рӯзҳои нишаст мақомот ба фурӯшгоҳҳои бузург ва бозорҳо дастур доданд ки дарои худро банданд. Тамоми донишгоҳҳо ки мавсими имтиҳонспорӣ доранд 2 рӯз истироҳат хоҳанд кард. Бар илова аз сокинони навоҳӣ тақозо шудааст ки дар рӯзҳои баргузории нишаст безарурат ба Душанбе наоянд то саргардон нашаванд. Дар бораи омодагиҳои дигар Сарвинози Рӯҳолло нақл мекунад. душанбе пойтахти Тоҷикистон ба нишасти панҷуми сарони машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ ба Осиё омода мешавад. омодагӣ бо пешвози меҳмонҳо дар 3 рӯзи ахир 150 ҳазор гулҳои мавсимӣ фақат дар кӯчаи Рӯдакӣ айни ҳол шинонда истодаем. дар майдони марказӣ дар шафати бинои парлумон рамзи дӯстии ин нишаст ҳам бунёд мешавад. нақшаи оро додани шаҳр бо рамзи ин нишастро бунёди рассомони Тоҷикистон ба уҳда дорад. масъулин мегӯянд танҳо дар роҳрави хиёбонҳои марказӣ то 700 ҳазор дона гул шинонданд. дар ин нишаст ки рӯзҳои 14 ва 15 июн дар Душанбе баргузор мегардад, раҳбарони 27 кишвар иштирок хоҳанд кард. он чизе ки сокинонро аз ин саммит умедвор кардааст, сафари президенти ҷумҳурии исломии Эрон ба Тоҷикистон аст. ин ду кишвари бо ҳам дӯсту бародар барои беҳтар шудани муносибатҳои ду кишвар саҳни арзандаро гузоранд. робитаҳои Тоҷикистону Эрон соли 2015 баъди он сард шуд ки мақомоти Эрон гуфтанд Бобаки Занҷонӣ, миллиардери зиндонии эронӣ, қисми аз пулҳои худро ба Тоҷикистон бурдааст. аммо баъдан ин робитаҳо баъди ҳузури раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ дар як конфронсе дар Эрон комилан ба сардӣ гароид. баъд аз соли 2017 робитаҳо бо Эрон ба ҳадде тира шуд ки ҳукумати Тоҷикистон ин кишварро ошкоро ба талош барои барангехтани низоъ ва ҳимоят аз терроризм муттаҳам кард. Эрон агар хоҳиш пайдо шавад ки бо Тоҷикистон бештара боре ҳама ҳамин барқарор шавад, ҳама бо фоидаи ҳамин давлатҳое ки дар ин саммит ҳозир иштирок мекунанд. дар пайи баргузории ин нишаст донишгоҳҳои Душанбе бо вуҷуди мавсими имтиҳонҳои қабул ба муддати 3 рӯз таътил эълон карданд. мақомоти интизомӣ аз сокинони ноҳияҳои Тоҷикистон хостанд 14 ва 15 июн безарурат ба Душанбе наоянд. созмони милали муттаҳид ба Тоҷикистон машварат додааст ки шумораи аробачаҳои маъюбӣ воридшаванда ба кишварро то 10,000 адад дар сол афзоиш бидиҳад. бар илова дар дохил шароити таъмири онҳоро ба роҳ монад. ин тақозо дар ҳолест ки феълан барои дарёфти аробачаҳои маъюбӣ дар сохторҳои бедоштӣ ҳазорҳо нафар навбат истодаанд. гузашта аз ин ҳатто соҳиби ин воситаи ҳаракат шудан мушкилоти маълулонро пурра ҳал намекунад. гузориши шодмониятӣ дар ҳамин бора аст. мана бинед ки умуман намешавад дар ин ҷо тамоман. нигина икромова бе кӯмаки дигарон наметавонад вориди бино шавад. бо ҳамин гуна роҳравҳо 2 нафаре ки барои ман агар кӯмак кунад, аммо 2 нафарам наметавонад кӯмак карда, чунки беҳад баланд аст, беҳад ба ҳамон градусҳое ки бояд ки мутобиқ бошад, мутобиқат намекунад тамоман. ин намунаи роҳрав барои аробачаҳои маъюбӣ дар як бинои нав сохта аст. тавре мебинед аз роҳ рафтан барои маъюб мушкилзост. дар биноҳои қадимаи Душанбе барои рафту омади маълулон қариб роҳ вуҷуд надорад. маълулон мегӯянд бархе ба хотири аз комиссияи давлатӣ гузаштан роҳравҳое месозанд ки ба чаҳорчӯбаи меъёрҳо намеғунҷад. сайругашти мо бо нигина дар шаҳри Душанбе маълум кард гаштугузори як нафари маълул бо аробача дар шаҳр на танҳо мушкил, балки хатарнок ҳам ҳаст. маъюбон мегӯянд ҳарчанд нақлиётҳои нави ҷамъиятӣ аз шароит бархурдоранд, аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон барои нишасту истодани онҳо мушкилзост. набудани шароити мувофиқ дар роҳу биноҳо ягона мушкили маъюбон нест. ҳоло мушкилтар аз ин надоштани аробачаҳои маъюбӣ дониста мешавад.
شادمان رجبو 4 سال پیش در پی بیماری اول از پای روان بعداً از بینایی محروم شد. میگوید برای گرفتن عروبچه معیوبی حجت‌های زیادی لازم می شود که جمع کرد و ماه‌ها در نوبت ایستاد. نمیاد 3 سال دیگه 3 سال پیش در اون چه روزی که من کردم 3 ماه 4 ماه در چهل سالم با گرفتیم اصلا و بخیر اون بیرون شد بدیب شد و با بیرون نزدیک دموی شیف رمضان نزدیکی از آنها اومد خیر کردی عروبچه دیگه. سازمان جهانی بهداشت میگوید تاجیکستان سالی به بیش از 11700 عروبه معیوبی احتیاج دارد. این تقاضا در حدود نه بیشتر از 800 عدد در سال اجرا می شود و خلاص. در تاجیکستان بیش از 1500 نفر به عنوان شخصی معیوب و امکانیتش محدود به سر میبرند و از این شمار آنها 30,000 نفر سوار عروبه های معیوبی بودند. میگویند که در نوبت رسمی عروبچه های معیوبی در ساختارهای بهداشتی تاجیکستان 3000 نفر ایستاده است. شادمان یتیم، زرانگیزی نوروزشاه، خیرامان بقوزاده، آزادی، دوشنبه. در این قسمت برنامه گزارش داریم از ازبکستان. صدها نفر ساکنان آنجا برای شفای دردشان نه به نزد دکتر بلکه پیش چاه میروند. هرچند مقامات بهداشتی این کشور نوشیدن آب چاه به اصطلاح طبابتی را توصیه نمیدهند، اما باز هم صدها نفر به خاطر پر کردن ظرفها شبشان را در نزد آن روز میکنند. ادامه در گزارش طاهری سفر. ده نفر اینجا در نزد چاه در ناحیه چوست ازبکستان برای آب غوغا و کشمکش دارند. با باور آنها آب چاه شفابخش است. بعد آنکه من از اینجا اندکی آب گرفته نوشیدم، در یک روز خود را بسیار خوب حس کردم. پایهایم صحت شد. مردم برای آب گرفتن اینجا از شب نوبت می پایند. دعوا و بیدارخوابی توجه مطبوعات را به خود کشید. بعضی‌ها ادعا دارند که آب چاه شکم درد، بیماری های قندیق نفس و دل را شفا می بخشد. 7 سال گذشته من از بیماری دل معالجه می گرفتم. بعد 2.5 ماه نوشیدن این آب بسیار خوب شدم. فکر میکنم واقعا هم خوب شدم. عبدالستار یلداشف میگوید بعد مدت کوتاهی از کندن چاه در زمینش خاصیت های شفا بخشی آب را کشف کرد. یکی از کارگرانم که دق نفس داشت بعد نوشیدن این آب خود را خوب حس کرد. زخم پای یک کارگر دیگر شفا یافت. با عقیده یلداشف آب اینجا مینرال نادری سلنیوم دارد، ولی وزارت تندرستی میگوید آب این چاه را نباید خورد. بعد تشخیص این آب ما معلوم کردیم که آن به معیارهای ملی استفاده مطابق نیست. این آب برای خوردن نیست. هشدار وزارت هم مانع ریختن مردم به اینجا نشد و آنها را متقاعد هم نکرد که ممکن است این فواره شفا فقط فریب و برای جمع کردن پول باشد. و در شمال تاجیکستان مرد همسر خود را به قتل رسانده در چقوری 3 متری نزد خانه‌اش گور کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید عزیزی 54 ساله و معیوبی گروه یکم شب 11 اکتبر سال گذشته با زوجه‌اش ملاحت جمعیه مناقشه کرده با عصایش به سر و روی او میزند. در نتیجه زن به هلاکت میرسد. عزیزов بعد گرویدن جسد در نزد حولی 2 ماشین شغال را بر روی آن میریزد. با گفته تفتیشات مرد گمانبر آوازه پهن میکند که همسرش را طلاق داده است و گویا او به مهاجرت رفته است. اما با گذشت تقریبا نیم سال حادثه آشکار می شود و به ضد عزیزов با اتهام آدمکشی پرونده باز کردند و تفتیشات ادامه دارد. و بینندگان عزیز، برنامه امروز را در همین ثانیه ها به انجام می‌رسانیم. گزارش های بیشتر را شما میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید و تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. همچنین ما شبکه اجتماعی داریم، آنجا هم میتوانید سر بزنید. فردا صبح بر وقت تماشای نویدی بامدادی عزیزان یادتان نرود. تا آن دم خدا نگهدار.